kuzabantu bengifumene lo mhlaba lona ngwenzeleni kuzabantu bengifumene ngoba abantu ngiyabasiza kodwa lutho kubonga mama kimi ngoba abantu ngiyabasiza ngithi lutho kubonga mama kimi ngoba abantu ngibenzela okuhle ngithi lutho kubonga mama wami lo mhlaba lona ngwenzeleni kuzabantu bengifumene ngoba lonke nakho mama akuphiwe masipini nyofa yakho ngoba lonke nakho mama akuphiwe masipini. Sanibonani balandeli bomculo amaskandi, ngibingelela uNyanda umfana walehlo usuke eMdletsheni. Ngithambise nakho ukumemezela okuphuthumayo ngoba sizovula iCD le entsha le engikhuluma ngayo kuyimanje. Izobe ilontsha kaMayimayi, ngihamba noMlamuli, ngihamba noNdlulamithi nabanye abaculi abazobe bekhona bethe ukusingatha kakhulu. Ngithi ngicela ukuthi bafowethu niphelele ngoba sizobe sha abantu ngengoma, sobe sidlala live into ngoba phela abantu badinga ukuthi besibonele eduzane bengalokho bezwa nje ingoma zethu bengasiboni. Abantu abafuna ukusidinga bazosithola kaMayimayi nge-23. Ama-CD azobe o-40 rand iCD. Akuvamile ukuthi yena abaculi abalontshayo bewehlisa ama-CD cost sekuyabiza, kodwa thina sithe ake siwabeke phansi and egate-ini abantu bakhululekile, i-safety khona. Umlamulo olontshayo, uNyanda kanye noNdlulamithi. Bafowethu ngicela ukuthi niphelele lapho-ke nibingelela leli qhawe lelizethembayo-ke emculweni futhi nani noke nibona njengoba uNyanda nje isihloko esikho inkunzi ngoba engiyinkunzi ngempela ngikhona kuzwakala abafowethu bengivukele eduze bethatha abakuthatha beshutha abantu benza yonke into. Kumnandi nje kube kudekiwe kakhulu kaMayimayi nge-23 zalenyanga le uFebruary, inyanga yothando. Siphethe-ke ney'ngoma ey'duduza bona abantu bothando abasemathandweni. Bafowethu ngicela ukuthi niphelele kaMayimayi. Ngiyabonga.